na inicijativu gospodina Milanka Kostića za decu svih zaposlenih u firmama koje su u vlasništvu gospodina Kostića. Juče smo organizovali, slobodno možemo reći, manifestaciju povodom dodele dečjih paketića. Naime, naglasila bi da je ceo tim ljudi bio angažovan na organizaciji iste manifestacije. Prvenstveno prvi put u Čačku, kroz ceo Čačak prošao je Deda Mraz sa babamrazicama u kočijama i sa novogodišnjim paketićima. Zatim ispred samog hotela Beograd, na platovu hotela Beograd, održana je dečija predstava i animatori su na jedan pravi i možemo reći uspešan način uspeli da razvesele svu decu, a jako nam je drago da su i mnogi sugrađani bili kao neposredni učesnici u celokupnoj manifestaciji, da su mogli da uživaju sa svojom decom u predstavi koju smo pripremili i celokupnom programu. Preko 150 dece je bilo na dodeli paketića, obzirom da smo pozvali naravno decu svih zaposlenih radnika u svim kompanijama i eto jedan lep način da se ukaže pažnja i zahvalnost svim radnicima od strane poslodavca na rezultatu i učinku koji su doprineli u poslovnoj 2012. godini.